tahun na jamaah Abuya Amran gejak ziarah ba makam Abu Tumin. Pakan dilarang lagi ngure. Sini pegah, sini dijelaskan segala nak confirm ya. Pakan. Betul. Padahal Abuya Amran kan Abuya Mdawali. Pakan dilarang lagi ya. Abu Tuminnya murid daripada Abuya Mdawali. Betul. Jadi menurut lagi lang kitab Ta'lim nyan sabuh kesalahan yang besar bagi kita yang tungku-tungku daya. Tak larang pelom yang jaknyan anak gure daripada Abu Tumin. Duk masa dro ke Abu tu, terima kedatangan Abuya Amran. Pakan le kita jina murid-murid Abu tu ataupun masyarakat yang na di part yang di daerah Pergampung Budu Belam Ladeh. Lun dengar berita dilarang jamaah Abuya Amrannya untuk tamong jak ziarah. Padahal niat urang cukup get. Ya. Diakui oleh murid Abuya Amrannya bahawa Abu Tuminnya memang ulama senior di Aceh. Anak murid Abuya Mdawali yang tertua. Ya betul. Jadi urang belahno barat selatan khusus di jamaah Abuyanya merasa sedih terhadap siro ulama, siro urung syik kamu yang kedua ba Allah gejak terbiarah yang lucu ji. Lon dengar kabar dari jamaah Abuya han di bidamong. Nya apa penyebab hang bidamong? Si komen si ganti you. Pakan habi demang. Tak pegah Abuyanya salah, han mungkin salah, pegah mungkin salah. Watai lun kalon, Abuyanya goknyan gepimpin suluk. Kemudian pernah lon jak-jak ulang pidi. Lon kalon Abuyanya gesemu buat kitab Tanwirul Qulub. Ya. Kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya betul. Kemudian watai lon jak bab pesantren Abuyanya limang bah hotel gesemu yang jamaah. Adi menyena urang yang pegah. Abuya Amrannya sesat, nyan urang yang pegahnya sesat. Makan karena itanyo munyo tapu kafe gap segalam tapu kafe gap berdegun kah kafe segalam urung nyanjuk kafe kawai tanya urung kunjuk ke kafe. Nyan penyebab ji dianggap Abuya Amrannya sesat. Ana sesat. Jadi na sekelompok na segelintir urang yang memang hana senang ke Abuya. Apakah hana senang? Tak kalau Abuya jino murid datang kagau. Ya betul. Ribe murid. Gejak Jawa na murid. Ya. Kemudian pesantren cukup jaya Abuya. Jamaah begitu banyak. Syiar dakwah Abuya begitu pusat hidup Ya. je. Maka je na segelintir urang kadang-kadang iri kepada Abuya. Pakan Ya. Abuyanya ramai tak pengikut. Ya. Makin ditentang makin le pengikut Abuya. Maka dipegah de Abuyanya sesat. Abuyanya urang hana betul syariat. Ya. Menyena tungku-tungku menganggap Abuyanya hana betul syariat. Sini je guna ulaban haji. Tak kalon betul ke hana. Betul. Tapi beningat. Peningat. Abuya Mdawalinya hana meninggal tapi berpindah tempat. Uronya le katanya. Ya betul. Tak caci, tak hina anak Abuya Mdawali. Beningat Abuya Mdawali di calon. Tanya Bandung di Acehnya fupa murid. Ya, Yang pada hakikat ditanya Bandung di Aceh murid Abuya Mdawali. Betul. Abu tu bak Abuya Mdawali. Abu Nabi Samalanga bak Abuya Mdawali. Ya. Abu Tanah Merah bak Abuya Mdawali. Abu Daud Bambami yang di Bandar Aceh juga bak Abuya Mdawali. Ya. Sekurang 10% ulama yang ada di Aceh boleh dipelera ne. Ya. Murid Abuya Mdawali minum. Oh Maka lang kita taklim ikun. Urang sebahagian daripada urang yang mengagungkan ilmu mengagung guru. Tapu mulia gure ada dan tapu mulia anak-anak gure ada. Ya. Dan tapu mulia urang yang dah hubungan dengan gure walaupun melintai gure ada. Ya. Kena belem melintai gure anak gure di Aceh. Kai ditijik pesesat, kai ditijik berhina, pi buka buat. Pak kitab yang penongan. Pak ibu pula lapik kitab buat. Munya urang buat ba hafal kitab hana dalil yang salah. Yang sesat tu cakap gure. Ilmu panah aku, tapi menyeloi ikut sesat hana falah. Si urang sesat ni. Mami tantang lewat mana ron tem? Tim siap. Ya betul. Betul. Tantang dengan urang drone ni. Baik tantang dengan babah mendong. Benar dalil kitab. Pak Ya. bukti. Pak dalil yang mengatakan Abuyanya sesat. Pak dalil yang membolehkan dia tanya takun kan gure ada. Si Ya. pegah ya Pak dalil. Menyona di komentar ba foto. Ya ada batu. Apa ni berdamangan. Macam mana lewat TikTok ni pe? Ni pun juga tidak boleh dengar. Baik mangat hat. Baik bangka malim baru fikurun tol je beut. Betul kre. Baru balapek kitab ibu. Kadi pun salah anu Abuya Mdawali. Si beut betul ba hafal kitab. Coba kaji ulang. Ya. Lagi am menurut long. Kak kata lah aku dah nyon tu gua pai dari waktu TikTok nyon tu kuan usong komen berarti tu ku perhara ni. Ba? Ron pengampung. Lo ngampung ni lo suka ni kre. Nak pegah ba masyarakat ron ni kan. Jut.
Jadi sebahagian daripada untuk keberkahan ilmu anak gurau yang wajib pemulia baik pegang sesat pegahnya. Nya yang pegahnya kau perteh umum kuat huyup mak mendang. Anda je pegah aku rek. Dino saya pu man kapur ada pegahan fikir kai. Pegahan jerang tetap fikir abuya fikir anda orang pegah. Ayo jabat long mana. Kajut. Pokoknya itu so yang tantang tu. Tantang ron mo. Ilong yang pong kui pidi ilong. Ka bere. Pidi yang pong. Ka ke gurau mo. Terima kasih berehat. Assalamualaikum.